Tali niso le kalesia le mta upulava le nei e pe ona wheloa i foi ma whaafsanga i ma Samoa o le alawa o i atunu o mamau o lava le PPC a me se foi nisi o newspaper ma o lo avei le whaupunga whaapea o se mata upu ua split ai Samoa ma ua whaapea nā foi o ngulu ai le atunu ia atonu lava e sao foi la tou seisi tu ia ae o loo whaapena fo o le talitali tātou. Ia pole a se whaamitalanga fo ia unei o le taitai o le nei kalesia. Ia e meise fo i o le apostolo le nei ne kuruek. E le ngata fo i o utou, ia o le tātou e kalesia awao. O nisi la o whaife au o mana mātou tala noa. Ia o mo fo i le whaeloa ia i le tali. A o le ala, nei tai au, ia. So e meilau tuspa i e le tusi e le mie lusu maleiva. Fai upo e valu le sulu le tolu. Tu se le mia lu sulu leiva, fai upo e valu le fai upo e sulu le tolu. A maua ia ona e sauli le fai tau whaatasi mai ma leo fai tau tusi. Ia le mia lu sulu leiva a rono fai upo e valu, fa ngata e fai upo e sulu le tolu. A maua fai mai amene. Fai tau ia. A wā o loo whaapea o na whetalai mai o Iova o au. Le tua o Israelu. Au nei whaaseina o tau e o tau perfeta. Wa ia te o tau. Ma o tau tau la itu. A wa fo i nei whaalongo i miti. Wa whaia talu o tau. A wa lato wa valo i pepelo ia te o tau i lo i ngoa. O te le i au ina atu i la tau. O lo whetalai mai ai Iova. A wa o lo whaapeo na whetalai mai o Iova. A wha a to ina tau sanga e fitunga fulu i Papelonia. Ona o wasiasi ai le ia te o tau. Wa o whātau nuina la upu le lei ia te outou. I le whaafo isia mai o outou le nei mea. A wā o nei. Wa o loa manatu wa o manatu ai ia te outou. O manatu i le manuia. A e leo le mālaia. O loo whetalai mai ai Iova. E fō ina atu ia te outou le iunga e iai le wha moe moe. O na outou wala au ai le ia te au. Au fō i outou matatalo ia te au. O te whaalonga fō i ia te outou. E sa ili mai o tau ia tau. Tau te maua foi. Pe a o tau sa ili mai ia tau. Ma o tau loto a toa. Tu silono lua o le salamu a sumu le ono. Fai upu e fitu e o le iwa. A maua sauri fai tau ia. O te whaamanu atu ia Iova. O le whaatonu mai ia tau. O le pōfo ia o a o mai ai ia tau lo mafau. O te tuu Iova i o luma e le au noa. A wā o i lo i tūta matau o ia. I le whanga e tia i lava. O le mele fia ai lo loto. Ma o li ai lo malu. E malo lo fo i lo tino ma le saunga le mu. O tusi nei e lua na o launga i le aso tolu o Januari. Le luafe suma le ono. Sauninga i le afiafi i le afo le lima i le Team Nation. O le asa. A mai e le whea aule nei e le atua e moli moli i le kalesia e le ngata i apia. A le whea au mo le Worship Center Worldwide. A whai e te manatua o na e whapele amene. Ana lai tusi te tonu o la uapi. Pa mawai le aso le sauninga, ma le teimi o le sauninga, ai maise le whe au na momoli i le sauninga, ma le sauninga. Aso tolu i Januari. A watu e le whe au le nei le tatu e kalesia. Whe au le nei na o mai o na o le whawhitauli sa whea ngai ma tangata Israelu, o na le tele o perfeta pepelo. Ai le ngata i lea, o e whai miti. Ma e vavalo, ma tau la itu, latou te whao ngale i ngō le atua. E whai ai a latou mea nei, ai whamai le atua ai o te lei a wina atu i latou. Lo whape atu lea i le nāso, o le a ngai mai pēr mea taufaasese nei i le teimile nei. There will be an increase of deception spirit. O mea taufaasese o le a ngai a tili mai. O le ala la tau wha moe moe e whaasese oe mai le finangalo o le atua.
Ia ave ese oe mai le lou malamalama i le atua ma le lua mafutanga ma le atua. Ona whetalai e leo le atua a olo i a tiau polo kalame manui ai oe. O le whiaula na watu le aso na whapea ia e muli pea ma le ustai le polo kalame le atua ua whailoa i a te oe te manui ai. Ma ia e sa ili pea lana taitainga o lana whautuanga i lea la sanga ma lea la sanga te malosi ai ma e manu malo ai pea. Wa o man whetala ile atua ia tātou i mene. Mai leo ni mea fong mea ia. Lea lama o na whaamanino atu le amatanga o le tausanga. Mea ia o lo whetala ia ile atua ile kālesia. O lau tatalo se e whaalongo le lei. Wa ele au ngalo lotu ma e lotu mai ai te le whaalongo ma ele malamalama. Awa e whailoa lai me tu tupu o le le lolopo fel me te tu ai. Pe te tu le upo le atua, pe te tu i mea whaasese whapene. Awa le maana mai e le atua le upu. O mo foi o na matu ia te outou. O le matautou foi, le matou foi, le matawhai oi, o le longo pui ali o tō i mea lo whetalai ei le atua. Se o sira la o tō i ai, mai le atua e o mai e o atu perfecta pepelo, o mai o la foi a te o tō. O tau la itu o lo i a te o tō. O e au fai miti o i a te o tō. A e o e vavalo. O lo ia te outou. Lo lato whao ngalo i ngoa. Ai mai le tu au tele au inatu lato. Mei o leo lo angai mai. Mai le fa solo i la iti e la ma tua fa solo tele mai lava. Ana le te miale nei o le polkalame o le o mo fata auto e le atua. Ma le tua lai ai malesi me fa popo ia o te talo noa ia o e nā nei pa e su mai nā nei. O mea ia o lo whetalai mai le atua o le ea ngai mai e wha whito aile e ka le sia, e wha whito aile na whanau. Ia pei foi la o nei mea ua o mai iso tātou o tunu. Awa, ia e mana malama. Ele te ia ngai mai mene. O lo ia ile wha moe i tu hatu. O mea nei o lo angai mai. Ina ia wha penao na whaasese o. Ina ua longo atu maua se wha mtalanga i mea wha penei. Ia o na matalole o na uso tai i le atua. Mau wha pena foi o no wala au i le li. E mai se manga ma mai se wha mtalanga. Ona o nei foi mea wha penei e le vave o nauto se si se monge po so na mawhauwhau. Po so na iloa. E au lava na so tai male ao le ka le sia. Amen. Ina ia au mai se bitali manino. Ina ia wha penao na wha malamalama foi ma wha manino mea wha penei. Ia iloa o loa ngai mai mea nei o le wha moe al wha sese oe. Fa sewa. O le tau ese ma le mea lai fina ngalo ile atua e te tauna e whaia ma e o lai. Fa penana fa lufe sasi ia launga lue. A le mea sili fo ina whainga tā, fa mai e o mai le swafo le ari. Se e o mai fo i sisi ngoa. Ai o mai ai whao ngale ngō le ali. Awe siri atu i ai e ta o mai ale soa fo le ali. A leo pa mai le atua, o te le au ina atu lato. A whaila e le au ina mai e le atua, o whaila e mai ei nei mea. O le mea lele ka le sia e aona e matua matalia. E te tau ona e whaongaina le mea alofa tau le discerning of spirit.
Ia le leila o discernment. Ke lo ai vai le mea mongi ma le mea pepelo. Awa ele maua le discerning of the spirit ia. E whapenga ao ngā whaasapa sui whakasi mea uma. E aonga e sa ili mai maua le manga mai le atua. Awa te fisili ia la tō po tangata ia. Awa te fisili ia wa ele ia ma se mea mo ia ka mai ao e. A kiri ai le lako whao ngā o le ngō le li ma mea kau le li. E wa kiri ai ngi ia lau TV. Wa ai fisili ia kui ai kalongoa mai mea le li. Ale mai le kua. E a kui lo ngoa. Lau ke whao ngā lo ngoa e mai le li. Au ke le au i ngā kulako. Awala ma ke fisiri ai ka whapengei ma me whapengei awa le ma se mea mo ia kau mai ai ake oe. Ngā me le mongi a mea kau mai ake oe. E le te tau foi ona e tala noa i ai. E le te tau foi ona e whaasala lawina ia mea pe promote nei mea. Wa ele o iei se mea mongi o i kukongu. E le te tau foi ona e whaso tai atu i ai, ma e so i ai. Ia e kau ma māua ma mea whapengei, ma kangaka whapengei. Te taula e whesiri lau whai wheau. Pe a whai wale mautonu lau mawhauwhau. O le alo walu mamao o ka, o le TV, o le kerefongi, o le ae maki whiwa ea mawe le kerefongi, o le ae viri a kua. A le mea leo mako e whai me lea mamisa, e le ae ma sesi o whesiri a. This is what really surprised me. Ale uminga ye le menga ngei. Ai ma sesi a vilia. La er kongu mal sa ol ngei me. Ye le fai ngole ka ko fa sa nga ngei ka ya amen. Mana tuole le. E ye tangata e o mai la to le sua foleli. E ye foi tangata e o mai e le o sua foleli. Awanga e fa seinga o e meia. Pe kau mai sua fole ali, awangi ese se ai. Anga manko foi fa mai o sakangi e fa mai e sau o ia pe o sa a ngelu o le mara. E ei perfetta e o mai le sua fole ali. E ei perfetta e le o mai se sua fole ali. E ei o momene o tau laitu, e lei ma se kau laiku e sau se sua fole ali. O kaulaiku ma e ese le anganga lai ai, ale popoko i se kaulaiku, lau ke whao ngāle ali, e pase se ai. Pio lau paru vai lewa pe mai ala whaid kako kakalo. O le amau ke anga pō ngea molo mai, ai paru mai le vai wha kaulaiku. Deception, deceive. Waka kauanga e malama ia mea, ma e kauanga e poko ai, ma e mapenganga e makali ai. O ai Yesu, ia mai Yesu, o kele la koe o mai whabe mai leli ie, a mako whaia mea ie lo swafa, mai Yesu o whafo kele lo o kou. O whafo, kele lo o kou. See, many people will use God's name. They will use Jesus, they will use the Holy Spirit, they will use God. E ka kauonga e loa la discern. Kaunga ia ke oele me ka le judgment e ke loa ai wha masingo ma wha masenga. Po se mea moi mai le li i pele ai. E ola wale au whai miki. Ai si miki ngā e whapenganka langoa kui a oe ma whai roa i ake oe. Ai pongi miki mai leri, i pēlengi miki mai leri. Angai o lava e kuspa ia e o fo i a kako, kako e role leia, e ai miki e le se miki mai leri. O miki o ngole kele le ai kele, amen. Ma le lava o le malolo, e miki ai le, amen.
O whamkalaya o kore sia o miki le se miki mai le ari. O lao ke uua ia le mole meo le remote o le kiwi. Sa maka il kiwi. O ngā o moe ale ai u. O ke le roala o moe ma u. Ai whai rola lau miki. O lau miki ka ngaka o lai sau e whapenga o kuri mai au. Ai nganga o whakafa kua kongi lo markaka o ke le roa o kongi ai mole meo le TV. E i volkaya o malepe o mole meo le TV o fiu e su ele ma. Ia ele se miki le rei. Amen. I want to say o le ka me ka le miki ma ka mai le ali ia ma e fa pe nga e mi miki nga miki. Ya wela menge o kan ka valo o le valo nga ia prophesy. Nga fa Samuel o prophecy. Ele o prophecy uma mai le ku. E prophecy mai le e prophecy ele mai le ku. So ye lola fa senga mea ia. Amen. Inga ia aua ngai fa seinga ngo fia kako. Pena kaka o kafa ele ko e valea fo ye fa nga. Amen. E fa ku la ia me ngai mai fa fonga le mai. Ele ko e fa be nga nga ko e ka fia le o mai o mo nga fa se ma me ka fa se ele nga sa mo fo la langi a ko a ole wa ka fili o lo kai mi wala kala kamai o le vo wa ma ka fa solo por kala me le ku pe ka ku kala wal ku sel fali amele yo e mama la mo la se si por kala me ko fa mama la mai o ko wa uma fa mama la ma ka ko ku sel fali nga o le wa fa lu ka ko kala wal ku sel fali. Que le rola por la sensi por calambe coele y failo ya kako. We already have the plan of God. But if I saw so long por calambe ready. Fai ka foi le foi pesu kasi mo foi pesu lua foi tau. A wa o nei. Wa o lo manatu ai a tau tau. O manatu le manuia ai le o le malaya. O lo fetalai mai ai ova. E fo ina atu ya cha outou le unga e yai le fa moe moe. Ona outou wala awai le ya cha. E o fo outou matatalo ya cha. O te fa longo fo ya cha outou. So se ka ngaka wanga i lol por kalame le kua moia e le ko fa se ang ofie se. E ke lol por kalame le kua molo o langa malo soifua e le ko fa ngofie fa vale o ngaka. Al me voi le kalesia le ngai o kako maka ku se le faringa. Wa kako lo le al me le anga i mai. Ma le fa solo col por clame le akua se o ke mi e le pu fa uma e le pu ale akua ma ave le kalesia me se fa nga malo los fo mai fa pegang pu le la we already know that. Ai mama la mara i le ko fa pegang fa vale ngo fia o se Pakalo foi lo songa kafa vai ele ko fa vale ngo fia foi ya. I've seen mai la por clame le tua mole o sipseta. O ka ko su nganga fa kulo amen. Yo. O su nganga mo fa kulo ku le mele lo ya ka ko. Set mission ale mo ko lengi mission ale ma o mission ale fa benga ngalu lu e fa. Ile nga ko lo ku Samoa o lo ku ya ku ma o lagi ako. Ele ko fo ya la ka ko por clame o le fa ka ko le amen. Pakalo vale siles fai hai o le mol maua nga ya maua nga fa kulo. Yo o le maua nga fa kulo. Ya maka ko nga i pe luma abele. Ele nga ke le o le akinga ingo ko ola fa le nga. Ma ia fa pe nga kinga e o ko nga i kolengi o ko ia fa nga o ko ele nga ko le kalesia. E so se mea ma o le akua ke alu ia. Aleluya. Yo por kala menga le ka ke alu ke mi. Amen. Pera ka se fa ngofi ari le me pe mama. Ai mama malo ko ai sekia. E ya se me ve si ai. Ai ve pe ya o eles ka le confuse i le me le.
Ia lea whainga whawkai le li, leo kako koe whailoa i ni kai au. Amen. Pene kakau kafa, e leo oke mai whai whiau o lea karangoa mai muka apunga. Ia, o lea la aku sepa ku parpala. O ke longi se o ko ngai o mai whapea. Se kako ia po lea se whamukalanga. Amen. Ia kango lau pengi mara pepa kusi leilalo. O le kali lea mai le li i ngau o kalkalango aku. Ako i mo le maula vinga, ke ngongo whakakalo. Pea ku lea kua whailoa mai whamukalanga. Mai le poko e whaieni ei mea. Nganga pa ia whamamalama mai ia. Ia, lea lau whapengao nga. Au mai fo se malamalama e le ngaka. O mea ia kupunga i so kako aku, ele se mea fo. O mea walewa nga kupu ia kungu i fafa. A se kai me mua le wa kupu ai lau whangua o Samoa. A mea nge, walewa nga kupu i fafa. Ia se kou sisira fo ia i kangaka ia la. Wale mele ka o le stigmata. Se sisira se kikira i fa ia i, le la fa solo mai. O le winga la o ia mea, o mo kangaka fo le wa apia ai fa ilonga o mangu o ke liso sa whapengao, o mangu ai lunga le sakapu. O whapengao ngā li mai longa kingo. O vai, po lima, po le ku, po le ulu, po le pakua. Ia aolo lai ngā li mai mea ia se kangaka. Ia, kalikongunga la koe kalikongu iai. O lea kangaka ua makuasi ki ai lea kua se kulanga mawalunga. O se kangaka o se kangaka ua whailo ai lea kua ia e Yesu le mkau kia o ngā maliu mo ngā pupuanga. Amu ia foi lea kangaka o le mea so ai ia o ngā ifo i role ia kangaka ai sea a wā le la kou mawhauwhau o makua elevator lea kua lea kangaka sekulanga mawalunga. Ia pela au ki kilo foi. O aka ngā o walewa ngā iai i le kala soro piko ngei mea e lengi mea fau. Ka soro mai. E lengi mai mea. O le makua makau kia le kafe o koko ngei ka ngaka pēa o le keimi e ngai o iai mea ngei. O le ka mai kai ngai ki sisira ngei le whakua ke aku ngei. Mai o ngai mga ke whea ngai ma whai ngā kā o ngā sala le lalangi. My she is carrying the pain because of the sin of the world. Oka e walea o ngā ale maliu o keriso. Ka solo mai pēa. He o kou sirisira i ai mengei. E makua makau kia. O le kele o la kou e maua i mengei e whioki. They all end up dying. E kaka kafu e ke fia mawai la mea. Ora se mai makau ki ai, e o ai maka kafe mai ai. E le fa pea me nga sasale o makau le ri ia. Aola ngai lo me ia. O e o lo kalikongu i mengei. E makua whapenga o ngā, e le ngaka o ngā si, kia le ngaka ai o ai ngā ifo ia ia lako. E le ai la se kako ai ia lako, ia e karikongu, le karikongu. Mai o le me foi ngā wha mamla mai le li, aua ko ke wha masingo a pe lako. La ai le kua o ia wha masingo ia kako uma. Ku pe lako e karikongu iai. A whai au la kou lea karikongunga, o le mea foi lea wala ko kui iai, ia, let them believe what they believe. Let them believe what they wish. O le awha benga hoi o kako o ese mai le mol whamasingo foi, ma ha benga anga kele iai kala. Whai karia lea kua, walawa lea kua whamasingo kako, amen. Al whamelamela. O ka ngaka ia kongo le worship center, lako ki fia maua se whamukalanga lako whaiwhi au ngei mea. E leo ngaka le worship center ia pia, a le worship center worldwide, e fia whalongo po le asa kala lako aposkolo i mea ngai.
That's why I'm going to speak to you this morning. Because you have the right to know. Ai voi se si umaku lawa ngai ai makia ngai o mai mako bla. Shut up. Awala ngai e ku ai o awangai alu fu ma fa maski o makusi vo ai ro lima. Ka kia pela ko. Pai pela la ko kar ku ngal meu kal ko mu ai. Ile ai maska ku fe au fa la ve ngame. O pure sa loko nga ma loko fai kalia nga ka wa mai le akua fili nga ka le me ka kong ka po ai amen ele se benga o ele se benga Paula ka fai oi fa ka le kalesia o lo kali aku le me ko ke fia mana malama pe la le stand le worship center me fa pengai la ka ko kulanga ka ke kuai i me fa pengai o lo ngai mai le wo mai lo fongu o Samoa. Pa fonga al kali wa mai le li ia ke le la kali kwa ia ke ko. Mar kala le ia ke the Lord said to me, no, he is not behind this scenario. E le o ia o ia ku me ia. Do not believe it. And tell my people to stay away from it. Le vola wo fa ku ngai kaya, a wange kan ko ngai, ma e alo mamawai. E le o yai le ku mengai. Ma ngai fa punga wa ba ku fa mamala mai oe. Ai le o ku kwa e alu fa la ai ngale e mai il mako vai viau ele o yai le ku me le ma wai o le lua le fam le amo lo ua pa mai mo el ka yai o le ka waku ya ke o ya e malama o le ke fa benga e ngof saung ma e ke fia malama le o ka waku. God is not behind this thing. Mai le li ele ya o ye ku ngai me karula makanga. He has never been behind this since the beginning. Even though my name is used, but I have never been involved in such an event. Iwiang fa ngale swa foleri mai le o ke leo involve ai se meu ngabe. Fei ra ka la le meu e popula i fa pea. La le meu e popula i fa pea. Pea wo wa o ele ska ka sa e ka komu ya. O fa mangi ngol ge la ba ku ya ke wa le nga ba ku nga up. Ai le se me fa mangi ya ke o e. Memo mua fa mangi. There's no scripture in the New Testament. Ele ai ma se upu po se mea o lo ia le fenga nga fo nga po se ka ngaka ile fenga nga fo sa fa pe nga fa ia Jesus se fa linga fa pe ai ma se ke kaun kus pa ele ai ma se o ai. There's no believer in the Bible in the New Testament. Nga fa pe nga fa ia Jesus se me fa pe. Uma ler kusel makayo ka ul falinga le se me fa pe o ia. Awang fa pe o se me mai le kua e ia se va engol kus pa ia fa lo mai ai. E confirm mai me fa pe ngai. E leo ia foi se va engol kus pa ia il fenga ngo fo o fa pe mai ia Yesu ole a o ko fa lo ha ku lo baliu i se kasio o ko. Pawal ka fai lo ai nga ko mas Thomas
Inga wale karikongo ko masil ko kuo Yesu. Ba mai Yesu Thomas so mai. Ba yo lima ia aku kui fao. Ko mai lo lima le kule wa ule aku ile fao. Pa uanga le mea o le kuspaia. Ma fa singo Yesu nga mango ngu ia Thomas. Ai le fa pe mai Yesu Thomas o le a fa pe nga o ba ia fao yo lima ma le fa ma le kao i lo ku. Ai mase me o ia le fionga le. Na me ho fa ka wel upo le ku anga pa wa le me testai mo me anga. E test le nganga i le fionga le ku. Ile o fo se me o le fionga le ku fa pe a fai o le a fai longi mango ngu o Yesu e pe nga mangu ai lungo le sakaulo i se kingo se kangaka o ngo ko wolo le mai fo iai. O iai se me fa pe nga kuspa ia. Ai lo longi mango ngu o Yesu se kangaka, then you go and bow to that person. Power scripture le iai fa malkala Paulo, I carry the mark of my Lord on my body. E se la maka ngaka la ngoma iai Paulo. Ele o makao le crucifixion, o maka le suffering and pain, o maka lo kalangoma iai Paulo, o le sawainga abele, o le fasia ma le kongi le fale pui pui. Ill-treated, mistreated. Ai aku le sivaanga la ai fo ia Paulo, inga ua fai e Paulo le vavenga. Wa kul kanga sa pipili, wa savali. E aku la mai mango lela pasi sei faise kaulanga o kua la uria o kua o sus Jimenez. But let's make an offering. Let's worship them. They are called. E lo mai Paulo e fafo. Ka kala lo ofu ma saith fa be mai. Oi ma o ko ke fere me. O ma o pe ka kola pe o ko. We are not called. Pafonga la fai kau ngā luenga sulima fai upa sufa. Sufa fai upa sunima. O whalongo ye apostolo, o Paulo, o pānapa ma Paulo. O na la sa ia leo la ua ofu, mo whea sofi atu le moto o tangata o lo a langa i la ua, o whape atu. Ari ye, se ale mea o auto whai aina mea. O tangata lava i maa ua nei e tusa ma outou, wa maa fola fola atu le tala le leia ante outou. I outou la whai nei mea lea o ngā. Mali liu mai i le atua soifua o le na whaia le langi, ma le lalo langi, ma le sami, ma mea o malava o iai. Amen. Ola e o mai kaka o la sacrifice e mangu, o la ka pē mangu ma ka pasi, ma whai le kaulanga i ala ua ma pangapa, ma whabenga ngai fo iai. Mai te isa cause, mai ola wani inge o kua. E me pelo awa. Ha mera ko fe nga mea. Ma wa ka ka ola pe o ko. Ba o me le wa mai ma wa ku kala le le. Fe la ka ka. Sa e fo ia. Pe sa ki si ia. A we ka fe fe. Oka e. E o ia ioange. E o ia ioange. E foku ioange le angelu. E mai la angelu. Awa. Awa kei fo mai a kia. O a o le au na fo i e pei o oe. E ngā mai le a kua ngā o ia kau kei fo i ai makako kapua ia. I sei e lima su kolu fai upe kolu e o lima fai tau. Wo ino sia matu la fo ina o ia e tangata. O le tangata whanoa noa o maasani fo i maletinga. E peise i wa alo ese manta ia te ia. Wo ino sia o ia. Wa tātou le mana tua lava o ia. E moni, wana tau ave o tātou tinga. Mana tau ave o tātou whanoa noa. A wa tātou manatu o ia o taia. Wa fasia e le atua. Ma wa whaatinga ina. A ua manua o ia o noa tātou soli tula fono. Ua momomo o ia o noa tātou a mioleanga. O lea o inga e file muai, tātou sa i ona lunga lea. O ona whaalava lava foi, ua malo loai tātou. O le mea ngā whio mai e sue ave o kako ki ngā.
Ma ave o kako whale kongu. Ma alu mai e lunga le sakaulo. A oi ni kaka whamai o whabenganga. Koe au mai iai ia langonga ngei ma mea ngei se koe kau ave. Ki uko mamalama mai mea ia o lo whabenganga. Ka siar kaka ngā mai la langi ngā kia vea umo kako mafkiang. A kia vea umo kako ki ngā. E le ko iei se whalua inga. Amele! A whaia iei se koe sau whapea o le copy, o le copy, o le copy. O le copycat. E pelu se fulu. Leo koe umi. Whai upo iwa, whai upo se fulu, sumalwha. Ona toe whetalai mai lea. Lea tu wai. Si sila mai ia. O te alu atu e whaia lau fina ngalu. Wa ave se inai e ia le mea na mua. Ina ia whatu mawina o lona lua. O le fina ngalo lea ua whapa ia inai tātou. I le taulanga i le tino i Yesu ke wiso. Na whai whaatasi. Whai whawhia? Whai whawhia? Whai whaatasi. Whai whakasi. Kasi al kaiminga whai el kaulanga le el kingo keliso. Anga whapea, e koe whai whapea i se kangaka, pe koe mai i se kangaka kau whapea mai lea kua, e whai whakolu. Whai whawha. Pe o lea whai whalima. Pa mai whai whakasi. Kasi a. E le koe lua. So mai whai kau. A wā o le taulanga e tasi, ua wha ato ato ina ai e ia e wha vavau, o e ua wha pa i eina. O le kaulanga le kasi e wha koe koe ka koe e wha vavau. Kasi a le koe lua. Sei vai le o mai a ngei mea e faateete ai lo mafo. Ka lo fai le rii pe a fai. O le a e kari kongu fo i se me whapenge. Na hawe markus pa ia once and for all. Just once. Not twice, one. Na o le rii ia saunga ke whaia le mea lea. E le koe i se whalua. E le koe i fo i se whapenganga pe mai. Ya ale o bakua le. Isi mea ngai ai ngai. Mai o lo ki ngā o ia o ngā wanga sala le lalolangi. Oka e. Se mea ese. Malele mafaufau. Ya, le la fa umakurau. Kasia. Whailonga ia a mai e kuspa ia e kau ave mai kako. E le ngā o pauno, e kau ave mai kako. The only mark of Jesus in our life leang fa mai e Yesu e peo ngā sauainga o au, e sauainga fo i oko. E peo ngā fasiokia o au, e fasiokia fo i oko. Suffering, persecution, mistreated, ill-treated, false accusation, mocked at and laughed at. Pilang fasiokia ngai kangaka ya kungu komingisi, fasiokia kerisiango lau Mosalemi, fasiokia lau kerisiango inkia lau Hindu, ele ngaka kasasa, ai whapenganga fasiokia. Pawala ngā Marx o lea, whakalangoa mai erkus pa ia, kako ki kau a venga. Ia o sa mo ngei, e kau le maua kele ia ni maka whapea. Amen. Pawa maka ngai ai o ale o le ka o le pea, ia po o le ka o le aho. Io o mea i le kingo whapea ngao. A o se kulanga ia e penga al pauleo le meo le ikangia, o le ill-treated, o mea ngā ai ongo sai. Kele iai kala ula iai, laua le akali o le akua, laua le angerusiri po o le kakapaia. Ia, ongo sa iai, mea ki ngā. Au foi nge e foi kua, au foi nge pai fu la va, amene.
Awal me o malia mai fa pe ia vi ia ri. Fa mangalo kwa ia ko. Haleluya. Ai wonge e palau vale ai. O mafakianga makinga wo maka mai kuspaia ka mai foi Yesu, mai Yesu ole a ngale nga ko. Ole a fasio kia ko. Ole a sawai nga ko. Ti la ele proof le fionga le ku. Mele a e ui ingi me fa penga ya o sa. Ya, ole fisini muli. A faila ele o ku le ku ngai mea. Mai mea. Wai la le e fa. Ngai o ia mai le ngai manifestation. A wai vai ai ya ka fo o la ko o ka e kafe mai. Pa pero les boy sorry. It must have been God. E lua mo meu o main supernatural o lea e ko kongo le fionga le kua. E lua me sawai. Leisi o le kua. O leisi o sa kangi malonga malo. O ngā le operate me ka o supernatural power. E le ngaka o kongo o kuspa ia. A lunga al funga ele le ka ke ngofo ngai ka ko ngā lue ai. O isi mea ia o lo whapenga o ngā vaia, o mea e whai mai e sakangi malonga malo. O isi mea ia o lo whapenga o kako mol mawinga, o mea e whai e lea kua malonga malo. O main sosa ia e lua, o le power lea ka o le supernatural power, e beyond i le natural, o mea e kalako kako malosi whalkangaka. O mea e whainga kā o kau whamakala. Onga, it's beyond our mind and our thoughts and our understanding. They are supernatural. E o ai lau sa ingisi e whaingkanga la ko whamkala. E mapeva umawhai ai o la upopoko la langi they cannot explain it. Ka be whiang whamaongia. Whamaongia i le malanga mose. E a maile ngu o le akua mai ia whalau. Alu leo mose o lo whabenganga muli a kwaile a kua malonga manga. Alai whakal mai whalao i ai kupiko. Ma le manga o le lia langi o lo i kua ia whalao malonga hu. Le alawa maka ngengo whafsangai. Wa whafsangai ngai mose ma whalao. Ao i wakako maka i pawa i e lua. O le malosio le akua ma le malosio. O nganga le anga po. Le manga lea o lo i kua. Whalau malonga malo. Ia ngang sawa mose vaku ia. Ia mose lau a fionga whalau o sau whamai le akua. E ku mai longa ngu maong ngaka i o ka pua i ake ia. Mai whalau ea. O sau whamai lea kua ia kua kulang whangau. Maonga ka ngaka. Ai le ngā kua. Mai mose, lo whekalai mai o ia lo ele, o lo ola pea. Mai mose, ai mai whala, kiri kari kongu iai. Kongi lo ilalo e mose lang koko. Pa ua kwal koko o mose ilalo male vai aku ka i o mai o ka se ngaka o la ua whapenga o li ngaka. O le fasila au, o le ngā whapenga mai o le koko. O le koko o le mamo, o le leo mamo e. A le ua kongi aku lu mo whalao, e ka vi o mai o le ngaka. A vai le mei o whalao. Mai whalao i ngā au kaulai ku ma ngā kamaho i ngā kumu i ke mongi. A mele, hei, mai, kawar mele. Ia ngā leo mai au kama ngā whalao, kau ai mai la koko, ngā pa ua koko, ma kua liu mai ngaka. Mai whalao, e me pepero lau meri mose, le fo ima whaia u kama ngā whaia le mea ngā ke whaia. Mai mare vai a kua whalao, ngā sau ala ngaka, a mose ka wholo u maka, ia ngaka, o koko o le wari.
koe kanga kwa mo se si o ngaka koe kumai o koko. See, you can see power. Power of God and power behind Pharaoh. O le manga o sakangi malonga malo. Mai mo se ia falau o ia o kire ku akua. Mai mo se wale la makamaka ia kaya. La so kaya o le afa penga liu koko uma vai. Ia akua ba. Pa ko le akua mo se le me fai. Liu koko uma vai. Mai falau mo se sau. Ia sau mo se. Meu qua có phật giờ để lại liu cổ mày phải hey ngau cả là cắm hey mày cắm vào mày lại yang ale mày à cắm mày à cavili là có bao nhiêu coi punga mày phơi le vai liu cổ phơi mày phải à kusa phải phải ao cắm phải ngà mẹ à bẻ cái lên phải ao cắm à phải đi ai đi bẻ cục all melon con kira maya nga ke workus pa iya nga ya. Pese ki fangal mere ya ka. E ba ko ya ko foi fa awe su mangai me se amai ka. Mai mo se la ba ba kaya la mai lang e. Mai fala yan, ai se fai. O kula so e wa ko mai lang e. Ko mai fala, fai ya mo se sau. Ya sau vole mo se ko. Ang sau mo se mai o. Fa ku fala ya kama, ya mai. Kabar bele lo kolu. Ui, le mi ka vidi ba kama o mai foi lang e la ko ya. Mai fala ya me fai au kama ele se memo ia mea o le malalonga fa o le malalonga lima e koe o mai kama fa fala ka barbelea fa mai kala lauli ele mafai mau kele koe mafai anga le a o le akua le melga. That is the hand of God. Wa muka mea al ki Apollo. Wale mawhainga e sakangi o nga koe kaunta le makaukia. Wa le awa a makao nga lifi e le akua lo nga manga i leti levo. Ia e loa. Wale manga laifa o nga aliki Apollo. Nga ave e le akua i akea. Without God giving that power, it has nothing. Le voi la fa se ngai kako. Ile kafe mai o mea ia ai le loa. O lai manipulate, lai manuva mai a kama mea ia. O le sawa ala koko pe, wusa vai, amen, muka okai, sakawari, o le kua le kua. La wasa, e mawhai o nga whai e nga, sakangi malonga malo me. Remember the purpose? Deceive us. O le whasese o kako. Le voi langa kau mawhai a. E whapengang whase whalao a waru le malosio o le au magician ma le au kaula iku whalao o lako le mawhaia le makaukia au maloa me kolu nga ko le makamakafua malalonga wha, malalonga lima, malalonga ongo, malalonga fiku, malalonga lopalu, iwa se pulu nga ala pawapea sa o le kala wele wa kulu figa mai le whalao wa le se mea Ole mawhai. Ai mawhawhaula ai only 3 level. Nga a ele power lea. But 10 levels alu ele manga o lea kua. Alal mea la fasi se ai o ele mea o fasi manga. Amen. Ai ku ele manga kele o lea kua o yaki o. Keu ko whapea mai po se mea. Ia, wari ka ko whakau kus. Sau, e soko fiku sukasi. Ona wala au atu le wharau le au popoto ma taula itu. O whapea whai ona whai e taula itu ai kupito ya lātou tonga whiti wha taula itu. Anu. Ona whapea le ona whai e taula itu ai kupito ya lātou tonga whiti wha taula itu.
Ona wha ina ai leo le loto wharau. Wa le whaalongo fo ia ia te ila ua. Whapeo na feta lai mai ai o le ali. Yoi. O le mea sili a le anga whainga kā. O le whaasese o oe mea sese o ngā wha a leo lolo. Wa ele koe fia whalongo ai se mea. Pei umalau whalau, ua whape ngā whaasese i mea kaula iku ma mea pepelo. Ua malo ia malonga loko. Se ia o ai ngā makua o ai kupiko se mafki anga kele. E o ai ngā oki lo ngā uru makua. Le ka le sia. O ke karikongo o lea ua makua ku som ku parpala e mala malama o. Amen. E ke lo ko ngā wa teksa ku lin lea kaolo a lea whale ang sau. Wa maka o ngā lakalaka mai a ka kou lea wha. Ngofo ale le pōra ngā malavinga o whak. E le masanginga sau sea wha i kai mi wha bengi. Kala, o le history a Samoa ia, o longa ia kai mi o ki munga ma makangi o ianguali fepuali maki. A o le ngei wa koe oso mai le ngei makangi a apelila. O fact, it must have been something very wrong. Must have been something upset the spiritual realm of the nation. Sa orkala la vinga mai o le mea la kupu yo. Ma kua whangongo ale li i le mea la wha. O ngā whailo leo le ma prayer of intercession. As we pray, whakua o leo sisila ngonga ia kia I've never felt before. E pei o tuu mai e lea kua i lo uloko. Se langonga ua se mako uma whaife au o Samoa. We have sinned against God, especially le au salevi. Awa, o le se au kai kai ei mai la kouia, o le se umanga o whaife au uma o Samoa. And I was praying and crying, and I was interceding before the Lord. O whakurea kua, pa mole mole a whai o se mako le au salevi, pa mangalo mako. Rara wale se o kai o mako anga. I begin to identify myself with the rest of the pastors. All the pastors in Samoa. And I cried to the Lord, please have mercy on the people. Ha mole mole au e vea nga sala mako fai fe au o lo waku. Ole au kangaka wa ai o Samoa au e vea lo mako se mo lo mako whakamala. Ole a fai lea ma mea ole a kinga inga i o kangaka. Ai wha mole mole wha maangalo mai. Please protect your people. If it's your will, turn that storm away. Or otherwise you'll protect the people of Samoa. And I have felt something that I've never felt before. Of standing in the gap and praying to God for His mercy. Ono le foi wati na el tatu tunu al le foi la to yasia simen le fa. Especially knowing le fa le nga fi ai fiki very strong, very devastated. Destroy ke le mea. Makele mga o koe pupus kako ku. As we continue to pray that night, makele mo moe. Fayo le mga ku fo ile aku al mafau mai kako. Il fangau foi mafangau nga olako. So as we pray up until in the morning, 3 o'clock in the morning, na ai makefela fakalkari. Wala si siniu seba. Makakoy bala umay. Ay fa mail fam kalanga. Anga nga papao fay kikili mamou ako. And I believe there was an answer from the Lord
E le ngaka ngā wau au kako uma. And we all pray for our nation. But I felt something that I never felt before. Standing in the gap, asking God to forgive us. Awa walele se langonga kusilo lima yo. Awa mai le akua le langonga o oe fo ye ko kongo le mea. Because you are the pastors and the watchmen on the wall for the nation of Samoa. And I really pray and ask the Lord to forgive us. Nei foi tai au, kalesia, la foi se mea ua, e sasia i nei mea ia, o te le tu atu e wha masino ia te oe. I am not your judge. I'm your pastor to look after your soul. Paulea, ai ei se mea ua e sasia i foi nei mea, po e teritonu iai, ma ua mata na e talanoa, ma pa to esa o ilu moleli pa ftai ai le atua pa benao na le lei mai pa maluia mai ma mai se tali manino ma le maoti le nei mea ma o te fa pe at fo ia te auto ia ua lava le e tusilima au foi e te fa masino ia la to e teritonu i nei mea awa mai le atua le tali e fa malama mai oe pa olea ia e sauni e te ola ai ma e wha penao na e muli ma e sawa le vali ai. Mo i leo fonga. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior. Tau sau inu manei talo lava oe le mea lo e tuai pa mawalalo lo loto mai whapeane le atua pa maangalo mai a whaina e natu e sao mai e tau teritonu iai mai e talanoa ai pa mawalalo i le atua lava o le atua alofa muti vale na te whamangalo ia te oe, na te whamangalo ia te au mai tātou uma. Mea lea ua te pole tangata i o taftafa, ai whapenao na e faateete ma whamaulalo i le ri. Aua foi nei whamaulunga lo loto, aua foi nei e tusu se lima ma e vavai fua i le tangata. Vai lava oe ia te oe lava e malo loto i luma o le atua. Ala aua i le atua. Ia nei a whapenao na angalele ia te oe i le nei tai ao. Oh yes Lord, we thank you Lord. Hallelujah. Oh yes Jesus. Ava fonga le walau lau whana. La tau faateete i o luma. Wa mawalalo ia te oe. Ono le se tainga o le manatu ma le mawhauwhau. Ono o mea whapenei. Ale nei tai ao, mātou whape atu. We surrender to you. Whafonga mai ele ka le sia se mea wa mai ele li nei taimi. We are going to pray for this girl, the family. We're going to pray for all Samoan who believe in this. Al whamoe mo te talo, ina ia lofa le atua e whapupula ma whamalamalama i lato. That one day, and some of them will get out of this, so that they will see the light of Christ. They will see the truth. Ele isa ngana o tātou talanoa ma tusilima. Ai ia e loa ia lofa fo i le atua ia lato, e manao le atua ia whasao loto i lato. Are you ready to pray for them now?
Lift up your hands. Lift up your hands. Pray for them right now. Taloloa. Le ngata mo le afafine. O le ainga. Tangata sabo uma. Pa benana bala au. Le tua. O loa lofa tu loa. Wa mato mala malamai. Mato ole loa lofa tu loa. E fa mala malamai o tangata. Loa lofa tu loa. E mangalo ai mamala malamai o tangata. Fa mole mole fa mangalo I mato. Fa mangalo Samoa. Ai ngalu e tu lo nga pa ia. Ia matuati nei le nga le anga le lia le langi. Ia tau fia baba ia le nga fa se. Fa popula mata o tangata. Fa popula mata o tangata le tua. Mai se le tua file mala file. Mai se le pai fe au le tua. Ia lo nga le. Mato mala au le. Ela le swap for Yesu. Yes, Lord, in the name of Jesus. We come against Satan. We come against his kingdom. We come against the spirit of deception. In the mighty name of Jesus, we bind you, Satan, and your kingdom. We bind you, devil and demons, in the name of Jesus. Yes, Lord, set your people free. Set your people free. Calevalio. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Avesse patti a via lei. Le tua la matowo ya inga ile nei taia. Pa manuia la ekalesia fa manuia utangata. Pa manuia Samoa manei atunu. Pa manuia ekalesia umatama. Fo ya le vi inga ya cho e fa manuia la fa ngalu. Pa manuia foi ti akono ngalu e. Pa manuia inga uma la ekalesia. Pa manuia la worship center worldwide. Lola waswafa Yesu vala au and everyone shout. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen.